wa'afini, berilah afiat padaku. Abdullah ibn Umar kata, lam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbihu. Nabi tak pernah tinggalkan doa ni bila pagi ataupun petang. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta afiat dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfadni baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatik an ukhtala min tahti. Ya Allah, Allah afiat dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Aku minta keampunan dan afiat fi dini, pada agama, wa dunyaya, pada duniaku, wa ahli, pada keluargaku, wa mali, pada hartaku. Masya Allah, Nabi ajar habis. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupkanlah semua aib aku, amankanlah perasaanku. Tutup aib, amankan perasaan kita. Karena aib sentiasa menjadikan kita takut. Sebab tu perkataan waghfirli, ampunkan aku, tu bukan ampun saya dosa. Kerana perkataan ghafara dalam Arab, tutup aib. Allah tu ghafur, maksud dia tutup dosa, dia tak timbulkan dosa supaya orang lain nampak. Kalau Allah nampakkan dosa, saya pun tak boleh mengajar, tuan-tuan pun kadang-kadang tak boleh berjalan pergi ke mana-mana. Tapi Allah ghafur dan ghafar, dia tutup keaiban kita. Allah mastur aurati wa amin rawati, tutup aibku, amankan perasaanku. Wahfazni baina yaday, jaga aku depanku, wa an yamini wa an shimali wa min khalfi, kanan kiri belakang dan atas. Wa a'udzu bi'azamatik an ughtal min tahti, minta perlindungan denganmu, jangan aku diserang hendak daripada bawah kau. Nabi tak pernah tinggal, kata Abdullah bin Umar. Amazing. Kita itu Nabi, kita sentiasa resah takut sagi berlaku ni, tapi kita banyak meninggalkan doa yang Nabi buat. Lepas tu kita tanya, Ustaz, ada apa-apa doa yang pelik sikit yang saya nak amal, hak petua-petua? Itulah yang menyebabkan ada peluang golongan penceramah mengeluarkan petua-petua yang pelik-pelik dan menarik orang untuk share. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu doa-doa di dalam sunnah. Jadi ustaz ni sebut satu doa ni, saya nak bagi ijazah hari ni, kalau tulis tak boleh, kalau tak tulis dapat. Oh, pelik. Ini saya nak bagi satu doa ni yang petua, saya turunkan. Seolah-olah kalau dia tak turun, tak menjadi doa tu. Ini bukan seni silat mandi tapak lah apa. Sebab apa semua pakai syekh? Allah dapat petua pada ustaz tu tadi. It's okay kalau dia pakai petua, itu ialah sunnah Nabi, tak apa. Ataupun dia ajar bagaimana berdoa, tapi dia rasa benda yang tak tahu dia ambil daripada mana. Tapi kita kagum sebab kita tak diajar dengan al-azkar an-nabawiyah, zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu beli Hisnul Muslim, beli al-azkar an-nawawiyah. Kalau mazhab Syafi'i, kalau Imam Nawawi tu imam mazhab Syafi'i, beli buku zikir Imam Syafi'i tu. Dia himpun zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padan dengan yang tu lah, tak ada nak tarikat. Kalau nak tarikat, tarikat yang tu tarikat tu, Tariqatu Muhammadiyah.